able to spread good news, spread what people should know, which may help them in their lives. Obo ihanga rikwetebekanisiza okutandika okuzaho ombururu bwabona obw'2026 oli bishop w'abakristo yahiga ekitongole ky'ebyobururu okureba ngu bafayo aha kushomesa abantu omugasho ogw'okuza omu karuru kandi obwo bari kumanya ekibine kukora genda ombwire bwokoma ahubwo kwija tutobwire no buturumu bwokwetekaniza nabo kentusaba ekitongole kikolera byokoma electrical commission lenga kurora ngu habeho ebintu ebitekerweho bisokonyera abantu kwetekaniza kukoma kurungi nuko tusere kutunga okoma okugabe kandi okuwinganiza atali kugwera rubaju. Bishop yahiga abanya-Uganda na mnonga government kurugayo ekabasa kukora ahanshonga eyokweyongera kwibura ry'emirimo omuminyeto ari kugira ngu okweyongera kwibura ry'emirimo nikyeyongera kuteganisa entunguka y'ihanga konyera ensinganto abokuba kurora umubaro gw'abantu ihanga lito ya Uganda tusanga ensinganto zikira obwinjukira abantu abakuru kandi tusanga ensinganto nyingi zisomere zigira amasomero mu university bitubambi tubaine mirimo nabwo ikinosanga ensinganto nkezi nizigenda mu ngesombi zorwanju hanyuma usanga obwire nko bwa sirimu na AIDS bwengera abantu sanga nibagenda omukunywa amarwa yahiga government okwebembeza ekintu kyo kutekaho ebintu ebirarugema emirimo hamwe no kutaho program ezigenderire okureba ngo zahereza eminyeto obukugu okugira ngo batyo babase kwetandikiraho emirime yabo saba government okurora ngu ensinganto kunihera abo kuba n'abantu biri hanga lino maiso tuhe ensinganto kunihera abo kutaho emiringa taliyemu kurora ngu ensinganto na muno masomero babine kwegesebwa ebintu ebyemukono skilling programs nuko ensinganto zino ziramara kusoma zitaba abantu abokuserra emirimo baitu babe abantu abasobora kwekora emirimo. Bishop Muhira yagaraka yajumirana n'omuzeho gw'obushomankuzi ogwiyagira ngure ni guri ihanga nkekokoro cyari kugira ngo eki n'ekintu ekikutakubasa kwikiriza entunguka okugenda mu misho. Bishop Muhira yagaraka yagira ngo obushomankuzi n'omuzeho gushemerire kurwanisibwa ngo habo kuba gutahire omwihanga munonga jumira obunyankuzi corruption unyakufokere nka kansa runye kokoro enyakuli omunsi yaitu kandi ekokoro eno nesisa ensi yaitu eno obutongole bitali bimu kandi nesisa abantu kwesigangana kandi neretera abantu okuterabuka nokutaba nokunihera ngu sobora kuba kurungi mu maiso. Bishop Muhira yagira ngu abantu bashemerire kukozesa ebiro ebya Pasika okwereba omu mitima bakamanya ebintu batakozire kurungi batyo bakashaba okusasibwa ari ruhanga ngu kandi bakagarukana nabo bayangine nabo ogu yayoreka omugasho oguri omu kureba ngu abantu bagira amazima okukwatanisa obumwe omu maka hamwe na n'omu byaro bari kurugamo berole isenkati mutima kandi tusere ebintu ebiratukonyera okutwara ensi yaitu yonu omu maiso tusere obwesigwa kandi kurora ntandikira mu kubaza tubaza amazima tuleka kubiya bihangana. Amakraga gashakwa Justin Nyakaisiki aha Watayari West.